Nsabimana Callixte wamenyekanye nka Major Sankara ubwo yari umuvugizi w'umutwe witwaje intwaro wa FRN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yahishuye ikibazo yigeze kubaza Lieutenant General Kayumba Nyamwasa washinze ihuriro rya RNC ubwo yamubwiraga ko ashyigikiye n'abasirikare hamwe n'abayobozi bakuru mu Rwanda ati baramushyigikiye. Mu kiganiro yagiranye na Chronicles cyabereye muri gereza Nyarugenge afungiwemo, Nsabimana Callixte wise Major Sankara yasobanuye ku buryo yahuye na Bwana Kayumba Nyamwasa wahunze igihugu ubwo yakekwagaho gushaka guhungabanya umutekano wacyo muri Afurika y'Epfo, aho yasanze Nyamwasa ngo baraganiriye. Uyu musirikare wabaye umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka amugezaho umugambi afite wo guhirika ubutegetsi buriho kandi ko ari urugamba afatanyije n'abandi barimo abagize ihuriro rya RNC nka Colonel Patrick Karegeya hamwe n'abandi bari imbere mu gihugu bahunze. Muri hoteli ngo bahuriyemo bwa mbere, Nsabimana Callixte wise Major Sankara avuga ko Nyamwasa wari urinzwe mu buryo bukomeye cyane, yamwitayeho amuhobera mu bwisanzure, amuganiriza neza ndetse amutegurira n'icyayi mu buryo bwo kumwereka ko ari umuntu mwiza kandi wicisha bugufi. Yamubwiye ko abasirikare n'abayobozi bakuru bamushyigikiye, nawe amubaza ikibazo cy'amatsiko. Nsabimana yavuze ko we na Nyamwasa hamwe n'abandi babiri baganiriye. Uyu musirikare ngo aza kumubwira ati abasirikare bakomeye bose n'abaminisitiri barashyigikiye ati kandi mvugana nabo buri munsi. Nsabimana ati buri kimwe yavugaga cyari gitandukanye cyane n'ibyo narinze ku Rwanda. Ngo byageze aho Nyamwasa we nawe aha Nsabimana umwanya wo kumubaza ibibazo ashaka, amubaza impamvu aba basirikare b'abaminisitiri bamushyigikiye batamukurikiye mu buhungiro muri Afurika y'Epfo. Umusirikare aramuseka amubwira ko atekereza nk'umusivile. Nsabimana ati ariko ubwo yambajije niba mfite icyo namubaza ati mu kinyabupfura namubajije impamvu abasirikare bakuru avuga bamushyigikiye batamukurikiye muri Afurika y'Epfo. Nyamwasa ngo yaransetse ambwira ko ntekereza nk'umusivile. Yavuze ko kuba aba basirikare n'abaminisitiri bataramukurikiye biri mu mugambi wo gusenya ubutegetsi buriho ahereyemo imbere. Ati yavuze ko abasirikare basigaye mu Rwanda bari mu mugambi wo kubegereza Perezida Kagame kugira ngo basenye leta bayirimo. Ati Nyamwasa yavuze ko ariko RPF yasenye Habyarimana kubera ko yari ifite abantu bamwegereye. Yanavuze ko indi mpamvu ikomeye ari ahantu yagombaga gushyira ayo magana y'abasirikare bakuru muri Afurika y'Epfo. Nsabimana yatawe muri yombi muri Mata 2019 avanwe muri Comore. Urukiko rukuru rwamukatiye igifungo cy'imyaka 20 muri Nzeri 2020 rumaze kumuhamya ibyaha by'iterabwoba gusa ari we ndetse n'ubushinjacyaha barajuriye. Urukiko rukaba rwumva impande zombi kuri wa 17 Mutarama 2022. Impuzamashyirahamwe y'imiryango itari iya leta irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda irasaba ko ihame ryo gufata abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa ryubahirizwa. Iyo mpuzamashyirahamwe iravuga ko polisi y'u Rwanda yica amategeko ikereka abantu ibitangazamakuru batarahamwa n'ibyaha. Mugenzi wacu i Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa afitiye inkuru. Mu ibaruwa yayo impuzamiryango iharanira ubuyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda CRADO yandikiye Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko igamije gukora ubuvugizi. Irasaba kubahiriza ihame ryo gukomeza gufatwa nk'umwere ku muntu ukekwaho icyaha cyangwa amakosa ibizwi nka presomption d'innocence mu rurimi rw'igifaransa. Impuzamiryango CRADO mu ibaruwa y'amapaji 3 yageneye Minisiteri y'Ubutabera yibanze ku mategeko arebana n'uburenganzira bwa muntu mu ngingo zayo. Yahereye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda risumba yandi mategeko yose. CRADO yanashingiye ku mategeko n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono. Ibaruwa ya CRADO iragaragariza impungenge Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta. CRADO iravuga ko hari abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa yoroheje atanagize ibyaha polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru cyangwa ikabagaragaza mu majwi no mu mashusho ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Iravuga ko ibyo bibakoze isoni n'ikimwaro mu ruhame kandi bikabasebya. Ibivugwa n'impuzamiryango CRADO nabyo bikunze kumvikana abanyamategeko babisaba ubucamanza mu nkiko. Umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru akavuga ko ihama ari uko umuntu aba agomba gukomeza gufatwa nk'umwere kuko ibindi birushaho kumusuzuguza. Ikintu cya mbere nuko cya gitinyiro cy'aba muntu yarafite cyacyo yagombaga guhabwa abacyavuwe n'urwego rugishakisha ibimenyetso, kandi uwo muntu wenda bakazagira igihe bakamurekura cyangwa se akaba umwere, ariko cya gitinyiro cye burya kiba cyahungabanyije. Iriya ngingo ya 13 ivuga ko leta ifite inshingano zo kumwubaha no kumurinda no kumurengera. Ntabwo rero igihe bakeka ko umuntu yakoze icyaha runaka bagomba kumuzana ari mu mapingu
bakagufata bagushyira mu mapingu bakakwereka itangazamakuru, urumva ko igihugu cyose abakurikiranye televiziyo bose bahita bagufata nk'aho uri igisambo rwose, nk'aho wahamwe n'icyaha kandi ibimenyetso batari banabigeraho. Mu gushaka kumenya koko niba ibikubiye mu ibaruwa ya Krado hari isano byaba bifitanye nabo byabayeho, ijwi rya Amerika yabajije bwana Olivier Tuyisenge, n'umusizi w'umunyarwanda uyu yakoze ubukwe mu mwaka ushize w'2021, ariko yisanze polisi imutwaranye nabo bari kumwe ibashinja kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Kuri we nk'umuntu ukomera ku muco abifata nko guhururiza abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bihabanye n'umuco nyarwanda. Yewe ubwo nibaza ko nka polisi aho kugira ngo nibura baberekane kuriya babashyira imbere y'itangazamakuru, ahubwo nibaza polisi y'u Rwanda nibura yagikora statement nk'itangazo rigenewe abanyamakuru sepa igihe cyo bazaba bamwe n'icyaha cyangwa byemejwe, polisi y'u Rwanda izababereka, ariko apana mbere kuko nk'ubu ni ukuri kw'Imana ari nk'ahantu unyura ukumva umuntu aravuze ngahantu dore wa munyamakuru. Izo rero ni ingaruka byakugizeho? Ngewe ingaruka kubera ko ndi umuntu utisha ku bintu, umugore wanjye wenda we byazimugezeho, dore wa mugeni waho ndi bafunze. Twahamagaye bwana Emmanuel Rugira Shebuja, minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta, tugamije kumva icyo avuga kuri iyi ngingo. Ntibyadukundiye. Bwana Rugira Shebuja ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Umusizi Tuyisenge akavuga ko no mu gihe abanyamakuru bahamagariwe inkuru z'abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bagombye kubikorana ubushishozi. Ari igihe muri ziriya kesi rero zo kuba ngo runaka yeretswe itangazamakuru, umunyamakuru ashiduka ari gushinyagura no gusonga umuntu ariko atabizi, kugira ngo yeze akazi ke, ibintu bigenda uri kumbaza ngo tunyuriremo uko byagenze, kandi we nk'umunyamakuru bajya kuguhamagara ngo uze ukavaringa iyo nkuru, wowe wari uje kubwira abanyarwanda uko byagenze, niba utabizi turabazi. Ku munyamategeko Buhuru agasanga hari icyo minisitiri yagombye gukora akibona iyi baruwa y'impuzamiryango irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Krado. Ikintu cya mbere ni uko yasaba za nzego ziri mu nshingano ze, kubera ko yaba RIB yaba ubugenzacyaha rwose nibo ba mbere bari munsi y'inshingano za minisitiri w'ubutabera. Icyo rero yakagombye kukibibutsa, kubera ko twebwe dusanga ziriya nzego rwose zikabye cyane mu guhungabanya icyacubahiro cy'umuntu ukekwaho icyaha. Minisitiri rero afite uburenganzira, afite n'ububasha ashingiye kuri constitution yo kuvuga ati mworoshye gatoya icyo gitinyiro, icyo cyubahiro cy'umuntu ngo kigarukeho. Icyakora ufatiye ku bihe polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru abakekwaho ibyaha ibikomeye n'ibyoroheje ndetse n'abakekwaho amakosa, bishobora kugorana ko ibyo Krado isaba yahita ibibonera igisubizo kiboneye. Ni inkuru tuzakomeza gukurikirana hazagira igihinduka tukabibagezaho. Gusa polisi y'u Rwanda mu minsi yashizeyo yigeze gutangaza ko ibyo ikora nta mategeko abiyibuza. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali. Mu Burundi abaturage bakoresha umuhanda nomero 7 baravuga ko hatagize igikorwa vuba ushobora gusenyuka burundu. Umuyobozi mukuru ukuriye ibyerekeye amateme n'imihanda mu Burundi we arahumuriza abaturage. Ni inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Desire Hatungimana. Uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urenganye ibiro vya zone Musaga iri mu manuko bw'ico gisagara, hari ikimenyetso cerekana ko iryo barabara rigeramiwe. Ikiraro cungikanya zone Musaga na quartier Kamesa, iyo zone nyene caracitse burundu. Kugira uruja n'uruza rubandanye, haciwe iruhande y'ico kiraro akabarabara k'imfata kibanza. Ugeze ku kilometero 7 mu mitumi hanamye y'intara ya Bujumbura hafi ya paroisse Gatolika ya Buhonga, ibarabara ry'igihugu inimero 7 ni 2 ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba. Uretse ko abakunzi b'ijwi rya Amerika bavyiboneye, bamwe mu baricamwo babifitiye gihamya. Amakenga turayafise cyane gose yuko tubona yuko umwanya n'umwanya ndishobora no gucika imodoka cyangwa uruja n'uruza rw'ibintu ntibisubire kurenga. Uri kurabiraba imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira, imwe ibanda kubitse igindi mu kurinda yuko iyindi irenga. Bivanye n'ukuntu iri barabara usanga ririmo ibinogo, ahandi naho ugasanga rirahengamye. Turema dutwaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyaza yahwereye. Byo ngaha muri ko binenye biraba kuri 17 kuko ni kenshi twamaruca ngaha tukabura amasanganya n'abantu no gupfa bagafa. Nkati ko turagenda ngaha ku mubaro ugasanga imodoka iraduhitanye cyangwa irahitanye umuntu. Iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo, ababa mu micungararo yaho iryo barabara rica mu ntara ya Bujumbura baragerageza kuri sanasana naho bidafashe. Bavyuka buri gitondo
bafurira ibinogo biri muri iryo barabara rya kaburimbo bakoresheje ivu. kuva abashinwa baza kuhakora barahakoze hamaranye kandi ahantu imodoka ziva ruguru nka zijya zipakiye imizigo zihaduka zigasubira inyuma hajya najya amakamyo ava hanze raduka imvura yaguye kukanyerera aho imbere mubona bakadundura imodoka imanutse. Twatewe n'imbabazi kubera abavyeyi bamamaciye muri iri barabara naje shobora kuricamo ndi mu modoka kimwe ndi ku moto mugabo kenshi ryama ryabereyemwo amasanganya menshi. Turabavolontaire tubaye kwivolonta turavuga uti reka dukore iki ciza uzobona ko bibereye nibazoduhemba. Umuyobozi mukuru arongoye igisata kijejwe ivy'amabarabara mu Burundi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari amabarabara makuru agiramiwe n'isidagurika kubera ko amaze imyaka myinshi. Regis Mpawe nayo arongoye igisata kijejwe amabarabara akavuga ko bidahita vyoroha mu gutanguza ibikorwa byo kuyasanura. Kubera biba bisaba amahera menshi cyane birasaba yuko dusaba ingurane ibindi bihugu canke tukikora ku bandi dusanzwe dukorana nka Banki Mondiale na BAD. Ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramo kuko ibarabara n'inyubakwa nk'izindi nyubakwa zose riragira ingorane ugasanga ari aho ryononekaye canke aho ryasidutse ibyo twita mu gifaransa entretien. Ibyo n'amafaranga ava muri leta y'u Burundi. Ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu leta yaratanze amafaranga ashika imiliyardi 25 yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yarahari tuze turayasubiramwo tuyakora neza. Mugabo ayandi kubera usanga ari bikorwa bifata ku myaka 2 canke 3 amafaranga abari muri budget y'igihugu n'amafaranga abayasabwe kwingurane canke abayasabwe ko imfashanyo. Uwo mutegetsi ariko akavuga ko leta itareza amaboko mu ntumbero yo gusanura iyo mihora ifise uruhare rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo. Mawe n'Imana agafatira ku mabarabara aza yaratanguwe gusanurwa. Amabarabara Bujumbura menshi ariko arakura kandi yakuriye rimwe nico gituma twatanguye kuyakora. Murabona nk'iri ya Bujumbura Cibitoki twaratanguye kurikora rikorera naherahezwa. Hariho nibarabara rija mu Rumonge ariryo bita ibarabara rikuru rigira gatatu rikorera kogwa ku Binyanzarake gushika mu Rumonge naho nyene ibikorwa byaratanguye kuva mu Rumonge gushika Igitaza ibikorwa naho nyene byaratanguye va Igitaza gushika i Bujumbura turiko turarondera uburyo kugira ngo iryo naryo nyene ritangure gukogwa. Ibarabara ry'igihugu nimero 7 muri kino gihe rigeramiwe n'isidagurika rifise uburebure bungana n'ibirometero 130 rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi riciye mu ntara za Bujumbura na Bururi.